Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm taking like Gagash. Doing that king link, of course. Na pasta donation. Yeah, if part one this video, I'm gonna say one ashkathe me one more to sako nyimpi sugele kwini lo munhu video va nga hi vona nge swi twisi swi famba swi ya kwini, so watch that video mi tlhela mi subscribe. So Gagash, of course, if you are respond under live, of course. Donation ni ngo rambile mchatini wa mina. I know sometimes when I feel like I shouldn't be saying this and ni kola ni akoko or donation angabule mi okay and tabeka leswi ni veka so doesn't matter if maybe I'm wrong, I stand to be corrected, okay? As a very I pass donation I rambuin swi va clear because an kana the comments kan trend ga pass donation I nga rambuang ne mchatweni I rambuin you ngo I nga vona kang for various reasons leti nga ta kha ti twala kwala ndeka video le mara I rambuin invitation I kumini xirambo a xi ri kona, that's one le ka program, of course I tsariwini a yi ri kona ka program leya ya Gagash ma yi vona mhaka leyi a hi continueni. So ku ndleke yini Gagash after loko i yi rambini? Andzaka sweswo i kombela ku pfula ntirho hi xikhongelo. Loko u kombela ku pfula ntirho hi xikhongelo ivi a ni va nga na problem na swona. I was inviting him as a friend, fine. Loko swi fika la ivi 2 days prior to the event or maybe a day prior to the event or to the function, u fonele madam ni vula nsati wa mina. So loko a fonela madam a ku ri yena u kombela ku xaveriwa sutu. So okay, pastor donation the invite as a friend, Mr. Gagash I invite as a friend mi twi na mhaka leyi kahle kahle a yi nga ri ka program, mi swi twi na la iyo fika kombisa ku yo kombela ku va yi hoxiwa ka program, mi swi twini la, then loko se invite sweswo yi tlhe yi kombela yi na audacity, of course yi tlhe yi kombela ku xaviwa na suti. Hi mpela ti level ti fana, hey guys, a ti fani ti level. So hi lowu manyangadzi wa cata a ku Master Tina ku rhamba mucatini wa mina u ni rhamba, so like a ni ni ya performa ni ni endla nchumu a ni MC a ni nchumu leyi ivi mina ni ku manyangadzi no problem, condition ya mina ku ni xavile suti. So a hi continue ku ndleke yini Gagash, a hi continue. Then madam va ni fonela va ku ri donation ru u kombela ku nyikiwa mali ya ku ringana 6,000 laha lava ku ta xava maybe suit or something, so sweswo swa ticato. Okay, mina ni swi arile ni ve ni swi ala mina madam va ku a ni ta ku nyika 3,000 mina ni swi ala no swi ala mina. Yo, as you have heard, so pastor donation I lava 6,000 yi kota ku xava suti ku va yi kota ku ya le ka event, yi kota ku va yi refresh ni ku mina hi guys, mina but since I rambo as a friend and I nga ri nchumu ka event swi ve wrong approach ya yona pastor donation yo tlhela ku kombela na mali ya suti ka lava endlaku event. I mean swilo swa durha swa micato, I'm very sure ya swi tiva ku swa durha because ya attend the events to mixaka yo hambanahambana, so hayi a swi wrong sweswo, a swi wrong. Ku a ni ta ku nyika 3,000 mina ni swi ala no swi ala me ni ku 3,000 a yi nge vi kona cause this whole wedding already was spent more than like a meter already, se yi tele mali leyi nga kona. As of head mi swi twini mos va spende ku ya ka mide leswi ni kha ni vula swona as Master Tina ku that event loko ni calculate ku hi mina va spendeni over 500,000, meaning if a va leve ti-venue teti yi vulaka tona pastor donation a va ta va affordeni. Come on guys, a hi langutiseni matende lama matende lamaya na ti-artists hi leswi ni vula swa ku that fee amount leyi nga tirha for that yi le henhla swinene, yi le henhla loko ho combine na mina swi to vo mi rhanga phanda ku ka tindhawu ta so va ta va kha va lava mali yo hlaya swinene na mina a yi nge lavi less than 30. So already kwarani we are very sure ku ti-artist ti nga ti bukwini hi above 100,000 loko swi ti ri combine and stuff like that. So moxono kwalamo loko a ta kuma a venue a lava ku catela kwaleyo ma vona mhaka leyi, so vana va sungule ku jaja based on venue tanihi sweswi pastor donation yi nga fika yi influence vanhu vo tala of course ku va jaja that way ma yi vona mhaka leyiwa. Yi
mina opta ku hayi wa mina u nyika trip ni ku no ala ndzi na ku ze ni hemba ni ku yini ni ri ni ku no munhu a nge a kombeli loko hi n'wi invite-ini ivi hi ya tlhala mali on top of that we've ran out of budget okay ivi swi tshika sweswo ni tlhelele loko ni ku ni endla ti-reservation laha ni n'wi tsala ka tafula ni ku donation i ta va ri koho laha ndzeni ka event he never pitched of which I don't know what kumbe a nga zanga a mi byela ku why a nga ta as a head so pastor donation I invite win na reservation ya yona a yi ri kona but a yangi swi kahle hi vheta hi swi twisisa leswaku I invite win but a yangi mara ni hlamari se hi postile ya yona ni ta vekela screenshot kwalano because yi khensiwini kwalano look I don't understand kwalano ku swi ke swi confuse nyana like ku vhela a yi ri ko phela a yi ri kona na le ka list ku a swi tive ku yi ya le mara a yi yangi mara laha yi tlhe yi kombisa marito ya cancel leswo swi nga ri ku twisisekeni so further on Gagash tlha kombisa ku yi tlhe yi n'wi foyinela yena direct loko nghamu se yi arini of course loko a swi endlela ku maybe ko ala ngamu or ngamu yi nga va yi te yi n'wi refere ka Gagash hikuva ngamu yi kombisa ku a na ha na mali maybe a nga a na yo Gagash a ni tivi swi nga swi endlise kwini but Gagash said donation i va ni fonela loko a ni fonela ku hayi kombela ni n'wi nyika mali ya so le na madam ni a rini mehe ni ku a ku na mali ni a rini ni huma ka swona okay fine ni huma ka hi swi tshika sweswo a nga fikanga loko a nga fiki ku ngo va problem or train smash mi tisa ku munhu un'wana na ti-friends to tala ngopfu na ni ti-invite to ka ti nga fikanga as a vet so hayi pastor donation hoy a ya ha fikanga after ku koxela mali ya sud ya 6,000 rand yi mara sweswo a swi nga ri fega se mucato wa durha hi tlhela ku tlhe wa hi lawa yala phela laha swi hambanile like MC a ku nga ri yona MC a ku ri chavi se MC yena a ri MC yena loyi of course a ri part ya budget yo fika a hakeriwa yona na pastor donation a yi nga ri part ya budget at the event mara mhaka leyi so kwalano swa ku hi nga ha zanga ha ya kule ni ri kule vheta hi kota ku va hi swi twisisa swa ku nyimpi yi sukile kwalano leswi nga kwatisa ngopfu pastor donation kwalano leswi nga swi endla ku hi ze ya endla na video yi kombisa ku mucato leyi yi fike yi endliwa ti-launch which means obvious direct narration i ku mucato yi fike yi nga endliwi a switandini hi leswi a yi vula swoho ka ti-venue ta quiet tetiya a switandini vhela a ndhawu yo quiet a swi tiva vhela and stuff like that so swi kwalano a yi ba Gagash koko hi le ku chayeni kahle vhele ku yi roketeleni and stuff like that ma yona mhaka leyiwa or from there for kombisa ku vhela ni swi voni hinkwavo a va invite-ini ka mucato a hi Hagiazo laha u fike yi kombisa ku a nga za ti kombisa ku va na problem na ni pastor donation la nga tlha andla leswiwa loko kwale mucatweni ni ri loko i ya mucatweni wakwe ta mucati fambela nsati ozovheta kha kombisa ku ha munhu i fika a famba na nsati loko a ha ku cata so swo ku da pretendela ka gaza yo swo a xo ku pretendeni swo ka ta pretendelana kahle vuxaka lebyi bya byona leswi na ti-influencers ka gaza ya byona so swo a yo ku pretendeni yi ndlela ku yi happy ni ku mina however Gagash overall a nga na a problem with ST Hagiazo la because if you kombisa marito lawa the wedding was very proper very proper wa pastor Hagiazo very proper in the way of I even told my wife ku ri no fane ku cata ra vumbirhi leswi sasekini leswi ku nga ha ri ku ri swi swa ti-special invite ku nga ha ri swa wonke with all the inspiration from the pastor is doing so well as a vet so in overall a nga na competition ma yona mhaka leyi koku vula kha ku vulavula phela guys you need to understand swi hi ku marito lama humaka ma ti-influence ta vanhu ta hambana ma yona mhaka leyiwa swi hambana like swi different swilo leswiwa no ku competisa mani ma yona mhaka leyi vanhu va nga lola all over ka Facebook mara loko ze ku vula influencer swi fika swi va different ma yona mhaka then he came to this line. If you can read between the lines, guys, you'll understand what he's trying to say. Because I'm trying my best. Donation. You'll understand. Defend the social media donation. I don't know how many times I've defended donation. And as soon as I defend them, when I'm double switching me now something. That's it. I'm a real man. I've never even in a single day kissed a man or anything.
If you can read between the lines, guys, you'll understand Gagash rin at that point. Okay, but if you can read between the lines, donation comes here aga social media. If wrong, wrong. Recently, aga space shayena donation. I'm the first person lo anga geta kuchata. And within a maybe come lumiaban votala. So surely before anything, let's say maybe just to donation gay, donation that. And let's say for instance, if I go bafundisi bathi gay, magaza evanga magaza batakhomanisa bakho sula ku ivula donation ku vanhu va vula so vanhu va vula so va ku gay donation gay whatever no kombisa let's say mfana kumfundisi wa gay vanhu va ta fabula. So I will never aka mhlekete ya soap ni tsala sofa ni ranga ni hleketelela vanhu lava ni nga space xa mina. As a vet, so hileswaku a kombisa swona Gagash ku leswaku na mphasa donation a n'wi ehleketelelangi marito lama yi nga fika hi mavolo yo mucato fika endliwa ka ti-launch ku ri ka Gagash a ha ku cata swi kha swi trend strong. So narrative yi vhete endlisiwa sweswiloko i vula Gagash. So before Pastor Donation yi endle that remark ya yona a yi fike sungula yi hleketelela na sekele ya yona the same way leswi Gagash va ku swi vuleni vhelovhelo ku Gagash u fika vula ku vafundhisi va swi vanhu vhelovhelo hinkwenu ya langutisa munhu wo karhi vona mhaka leyi because in most cases hi tshame khe hi swona ku Pastor Donation va tshama kha va hi attack-a hi swona vona mhaka leyi swo boha tiko hinkwaro ri langutisa yona ri twina ku i bifa yona so swi kahle loko munhu a ri influencer a ri le henhla a va a ri careful ngopfungopfu hi marito lama vulaka hi ku ma nga tlhela ma vuya a henhla ka yena in terms of circle leyi a nga na yona fika languta circle the whole circle ma vona mhaka leyiwa a ku ri mucato hayi u fanele u ya ndliwa a lojini Mabulomu that okay Mabulomu wedding ya mina yi fambisa hi malwandla lifestyle. I think I paid almost 200 and something thousand on that for that deco. Guys, yo, kasi 200 and some sort of kasi na ta artists most. No guys, 200 and something thousand rand. Yi nga tsindza ku va yi kuma another venue. Loko venue vele veta yi kumisa sweswiya. Yi va yi tshamisa sweswiya vele venue veta yi kumisa swi yi tele ngoma la a yi vula ku Gagash la za ha hlana ta artists yi hlayini swinene. Vona mhaka leyi so ndi tlhela kombisa point yin'wana yi twela swinene this point no yi susa ka previous video for some reasons and you know maybe swi tava swi ri samalo swo vula hi mina mara Gagash fika a vula marito lama but malwandla i munghana wa mani wa donation. Don't you think you are sabotaging your friend? Yeah, because the deco which was there it was provided by your friend. If I may ask, that's stupidity on the highest level, my man. Okay, no maka sweswo it's because yena nga page ra yona a yi fike yi share this tent loko munhu a nga ta ka previous video mi ta swi twa u kota ku yingisela ta swi twa ku masa xikhathi swo karhi because yi fike yi kombisa this tent ra hazel se hindzi kula ka maponyana so ni langutisa la ni swona yi shere tende ririya ro fana ri ri ka Gagash i ti-type ta so mara na ku ri Gagash a ri kulunyana but ya i ti-type ta matende ya lama so ma vona mhaka leyiwa very the frame tents and stuff like that I kha yi share tona so kambe swi fika swi nga make sense ku loko ri ri a hi ti-proper wedding loko kha ku tirhisiwa matende lama so ku laveka ti-glass marquee na ti-glass chapel swi fika swi ni hlamala swa ku yi zama ku vula yini what is he trying to do loko video yona a endliwe before and then yi tlhela yi fika yi share leswi so I had so many questions so luckily enough Gagash fika swi addressa so ni kota ku va ni kuma point yo ni kota ku tlhela ni swi reference ma vona mhaka leyi so I do agree with him ku i va kha a onhela munhu walowo a provide those services ku nga munghana wa yena i ta malwandla leswaku is this one very malwandla lifestyle events and stuff like that ma swi vonile ku cheka ka this video you can see ku na that type of tent at the beggar ma swo hi rona tende ra muxaka lowu ya swo ku lera ri ka Gagash swona ku le matlhelo ni lera so ma vona mhaka leyi so ni vona swi ve somehow a no ka ni nga ri kota ku kuma opportunity yo ni vula swin'wana because ku hi mina in most cases a ni lavi ku va ni leader in terms of ku va ni sungula timhaka to tala ma vona mhaka leyi so swi ve wrong swi loko kahle na yena fika a cukumeta the type of tents a tirhisa ti-glass marquee ntsena na ma yi vona mhaka
So hikuva pass donation of course kha yi lwisana na Gagash yi ti setele a trap hi ndlela yin'wana mi nga mi kha mi swi twini ka previous video ni kha ni vona ku swi loko hi ta hi kha hi langutini ku yi nge hi switandini na phela loko hi ya switandini mina ya ku hlekeni Master T ni nge tshiki sweswo because mavulelo ya yona ma fika ma endla ku heyi swi swo swi va somehow ku swi loko yona yi fika yi nga ha endli vu-MC bya mucato switandini so hi ta hi kha hi swi langutisa vhele u lo tsaka ku tlula mpimo u tsaka ku tlula mpimo u tsaka swa ku tlula na mpimo and loko u tsaka ku tlula na mpimo u rhandza ku dyela too much so loko u dyele ngopfu wa ti rivala. I'm not scared of boys, man. I was never made by boys. I'm where I am because I'm a hard worker. And as a very acho que eu gaga. Acho que eu very raro dela. Yeah, tá agora cantica. Mina mbilu ya wena loko yi nga basanga vutomini hambi u hanya kanjhani u to hlamala kuma ku swo ku u fota xinkwa ntsena because mbilu ya wena yi basanga. Those things here's the picture. Na wena a wu va perfect hi nga ku vutisa ku ri why swo yini ni nga nghena mani here's the picture. a xi tirheli man ye o kombisa xiya xava a ni nga xavi ku puruvela wena no vula ku nkarhi wun'wana na wun'wana swilo leswi it's not that because I'm hard worker hi nguva ni nga swi twisisile about it. laha mhaka yi fangu kwalaha ngeti ya ku halanga na yona le ka gaza laha ya ku pakiwa ivi gaga xi famba xa yi xava xi khanya yena phela guchi ku khanyiwa yena so a nga ri ku phikizanisa na vo Gagash ti-Gucci ivi a kha xava mara swona ku loko ku phikizanisa vo Gagash a nge lunghi xi yi xaveni yaleyi ya vanhu va na mali guys Gagash kahle ka a za a cheka no i mali muni because ti-Gucci ta hisa ti tele ngopfu hi vula loko ma over 300,000 ya ti-Gucci ta yena ta nga ti spenda kaze vhiki hi swi vona kha xava na mali luya swi tele so to kombisa ku tilevel ta vutomi ti nge fani un'wana i xava fly machine namuntlha hi level ya yena kumbe ni afforda Gucci wava so let's not compare. As a ni nga vutisa ku ri okay na girlfriend or nsati loyi nsati wa yi nga n'wi lovolanga a vona ku swi nga ka wena swi huma ka wena mara it's your wife. Gagash ba it's more xi ba xi pfuretela so mutsu hi nga kombisa ku wow hi nga lovolanga wani vhele of course a swi to pass donation a yi se lovola so loko yi attack hi ndlela liya swo ka yi fika yi va yi lovoriwe yi tlhe yi ya endla na mucato wa yona ka ti-glass marquee na ti-glass chapel ma yona mhaka leyiwa so heyi a ri i kuma ku no ni tshunela u ni tshunelile loko no ya ku compare but a ni le ka competition ya ri brother a endli swo fana and I always want to see you smiling. As a vet, I go show no, I nge lungi na ne pastor donation loko la khomvela na Gagash. Mina ka nge lungi. Na ti-Gucci ti tiya ti xaviwaka ma swi vona ku Gagash ba hinkwako phela swa durha guys ntangu yes swona loko hata afford vo tala but loko se yi fike xana buruku ya Gucci leyi nga ta ku ba ma 18,000 i xana xikipa xa Gucci hi kho swi vona ku se dideng leyi ya durha hikuva vo ma 18-17,000 ya kho se swi vona ku dideng leyi ya koka dideng leyi which means if you spend over 40 or 50 something thousand ku va i xave ntangu buruku na xikipa hi kho swi vona and then nghenisa na xidloko 10 again na madlazi vo ma 80,000 wa xa hi swo ntsena so Gagash a xi respecteni ga xi na mali dimen a xi na mali ku ya hi level ya yena vhele hanya kahle na vanhu hayi ku lava loko u khome hi ndlala then u lava ku reduce vanhu van'wanyana it's not gonna work not with me. But the problem loko se mi ri invite-wini ko lomu mi ya ka swi swa n'wina kwala mi ya ku mi ya tlela ko ti-hotel then loko u vuya hale ka hina u fika u langutanga ku vanhu van'wana va ha pfuni nchumu. I can raise a lot of questions like why nga ndlangi why rini na u tlele kwini na mani nga answers because na ku respecta don't do that. Why rini a wu tlele kwini na mani ma swa ku se Gagash swi tiva to tala se swona pastor donation yi hayi vhele yi accepta ku haleyi i loss leyi nge lungi xi na tifayili to tala ngopfu Gagash
Okay. So guys, still on this point, guys, that is kind of if you can listen to Gagash, mtashuto ku irini solo. Don't you read between the lines? Shuto no man can zama ku line. Listen to what he said here. Don't under. Mara mfundisi phela anuna wena mfundisi. Adiyazo. Ngawa ku appreciate leswi nga swona. Doesn't mean ku ri va nga ta ku feeda forever. Mfundisi has got a responsibility. As I've heard, mfundisi anuna wa wena. Hey. Hey guys. Okay. Mfundisi wo teka mali va nyika munhu wa wrong, but vona va ta ka mina va fika va ndla nga ku loko se va nyike 20,000 va languta vanhu van'wana va vona nga va ri nchumu. A na problem. Mfundisi wo teka mali va nyika munhu wa wrong. Adiyazo. Munghana bya rini, when have you been friends? On the guys, I'm the question because don't shake munghana even like Adiyazo la. I mean like guys, hey, you if you can't do some level I mean like how? Munghana missed in the previous video very la Adiyazo la. Munghana njani how? Andro question ka swo tala ngopfu ha gyazo la munghana basa donation how so Gagash loko addressing wa loko ayo over excited in an a pass donation yeah ayo over excited very so okay You've got friends la munga khali mkamtiva that's why I told ku munghana vula mfundisi a vuli ku munghana why hi teka mfundisi ku la ku dyela na dyela ka mfundisi so swi hela kwalano mfundisi ya dyela hi nyikini yi tele ha swi tiva so vunghana byitsongo byi sungula kwini kwako khale mi ka mi tiva mse wa musa mna 5 months kuma wo n'hweti or lembe mi ka mi tiva so a ku vi vunghana byo dyela ku nga vi vunghana bya ku se nga ku se mi tivelana ngopfu Mazavede. Yeah, I suka shitse ni Gagash magalo. If you can listen, you can see gore ya. Vangai va sa pastor donation loko era ku baiza shi susin Gagash. Loko mo va mi ni fona munghana kumbe a no va ku kungana kumekeki ni le ku khadleni na nsati. That's why mi kuma ku nsati a ni n'wi sila ni ya kona loko ni ya le ka va mfundhisi ni famba na nsati wa mina loko let's go my wife hi le rhoko mbala. Yo. This is because kuna tindhawu to tala yi nga tivona yi kha yi ya phasa donation ku mani swi landzele ngopfu mara obviously loko ni ka Facebook na hlangana na tin'wana ti-post va kha va tsala ku njhani yi siya nsati so mi kume ku yi ye ka ti-events I mean yi ye ka ti swi vita yini kambe ti-vacation vacation ya yi ka ti-vacations to tala swinene loko Mozambique mi kuma ku ri yi ya leyi yi va yi kha yi nga fambi na nsati wa yona loyi hi n'wi vonaka luwa vona mhaka leswi swi va swi ri somehow so that's why Gagash a tise this point i ba yona kwala it's a bar i ba pastor donation hi swona no loko ni ya ka tiguchi loko yi hlangisa to mina wena mbala leswi as you can hear again so you set a challenge to pastor donation challenge ya leko it's fine xavela na sa dona tiguchi no watch the gochi n'wi xavele vona so i mhaka leyi nga ta yi hlupha pastor donation because instead of one pair se yi fike I mean two pairs se yi ta va kha yi xava na one pair for yona leyi n'wana yi xavela one pair for swa durha swilo leswi ya gaya swa durha swinene why I'm so proud and I'm perfect I don't know a lie but na ringeta ku mpela masati loyi na a va kwala kusuhi na mina swi tele leswi nga swi vulavulaka ziyakhala manje I love you people ziyakhala manje ziyakhala mayithi ziyakhala mina nguse challenge pastor donation ku nsati fika ti vona ri karisa na yena yi hamba yi famba na yena ka ti-events vele yi n'wi xavela na tiguchi na yena hi leswi a vulaka swo Gagash kwala so ta vona swona if it will happen because hey challenge yi kulukumba ngopfu yaleyo nsati ta va ta swa ti-tap away ta langa nsati a ku langi mina ni ri n'wanuna ta decide ku rhandzi na ku vinjani i swa vavasati swa mina loyi a lava ku ta fika a langalanga swilo n'wanuna ku langa Mabulomu a langa swa yena a ni valanga vito ra munhu ni ri n'wanuna a vi n'wanuna hi ku ya hi swena mehe a ni kombetele tiplate ni ku plate liya a yi vila I don't do those things se ni ze ni zama ku va ni tshama hansi master twini ku kahle Gagash I vulavula hi yini lana what are you talking about Gagash what are you talking about so ni vile na swi kuma as you can see kwalani ku hey a yi kha yi xava tiplate to hambanahambana swa durha swona yi spende ma 11k mara I mean like under normal circumstances n'wanuna wa ka mana nga na mhaka ngopfu na tiplate leswi Gagash a zama ku vula swona kwala na Mabulomu ni ma kumekini yi kha yi tsakisa ti wrong
I love them. Hi xava na Mabulomu as you can see kwala. Munhu wo khandziya n'wi tlhavi mpame xava na Mabulomu ni n'wi ba hi mpama ngopfu. Imagine it's better a vheta ni zonda mara vuxaka bya yena ni tlhava hi imagine guys. I mean, come on guys, hi sweswi phela a yi nga xavelangi hi ngama wa yona no xavela hi ngama i ku va munhu a ri tlhelo lowu hamba ku ri sponsor hamba ku ri yini sweswiyazi ku na need yo ya in detail a nga fika a yi xavela Mabulomu yi tsaka strong ma ni n'wi ba hi mpama wukulukumba ngopfu. Swi le ndzeni ka yindlu swa vavasati man. A ni ri ya tshama ku ndlwini full time. She must smile inside the house. Vele vuya ku fika ntsena ni dya swakudya ivi ni khumbakhumba ni ahlekelela vutomi bya mahlweni. Nga veka Mabulomu ndze ka yindlu ni ku sukela kwihi. Exana ha koti a yi suki kusuka. Ku na maphapha man. Okay. If you can read between the lines mashito Gagash a ku yini the whole video. A hi ri mi nga xava wa xava loko nga ri na nsati me nsati yi koho ta kombetela. So ani yona pastorexini na yona yi na yo nsati se hi leswi a kombisaka swona Gagash ku hi yena lo a fika va kha a senderiwa timali munhu a va kha a xavaxava swilo so yi twele video yi twele guys yi twele mhaka leyi a hela na ku ve na ti-post a ni hi timele yo sungula ku ri leyi nga laha se a nga faka tsala ku Sudu wele good morning South Africa. So of course similar of course Rasandlen ni ku Sudu wele hambi ri heleketa xixevo ka papa and stuff like that ni ku Sudu so Sudu wele i vula Sudi ani Sudu Sud so i vula swona la a cingela na ni pasa donation timhaka ta Sud of course and then a continue a fika tsala dispost a fika tsala komba kahle hi pfuka hi khongela na nsati wa mina wo ka a nga ri na Down syndrome ni ku mina n'wina mi ta zama ku va mi twisa ku i vula hi ni Gagash mina ni ngheni mina ni hleye post leswi nga tsariwa swona ku a xi hi susini Gagash a xi hi susini so a ri hedzi loko ri amukela dzambu subscribe a ni ta kombela mi teka subscribe. Eyi vo sesi mi famba mi tekiwa na n'wina mani i ta ku i n'wanuna muni wo ya tsaliwa mavito ma yena ka swibye swa working group i kuma dipoto dya size 20 di tsaliwe ku Fanuel Chauke na xipfalo xa kona eyi